Aïe nous dit top pour moi. Wa funu lo kwa ndo ma aussi lo ma. Pour le taunu e rena ruzu oji bi nu di dano. Nwenwe anozando gandime o. Ba uzewe sa kulado da henu toma. O kenta de busin yi agbawe ya. Ado agbangba. Ba ublawe do awada tiontongle. Kwa ba do ra santa re ni won mi membe no ko de ba. Ba no se de gbe meton yi. Dans Isaïe 49, verset 2. Et nous l'avons. Et ça nous tient de rousou, widida. Et tient à l'auditie. Et ça met de rousou, ga, nous fidi, au sordo, ga gotome. Pour nous, à ça, il y a rien, nous le podon, des mains, nos ans, et na tite, le menace, nous court tout. Au dividida, et les vogans, pas aussi quoi, c'est un faux zéro théorie. Toba nous tourna ruzu dividi dade gan ero yinwero anosa nous toze dairuna nous toye nous vivere ba no ren ako mokode gbonde ano da gbon amode no to sintome eu ano ren nous toye kere nous do mo ena tiala diwe ba kento ko nous ya ba tere ko na pe ututu ya ba utune no tiala ben yetono le jigbon on debu no pe yewa Pesegbe ana rugan lo bana dudeji nuiwa kentaton nuiwa oviton debu de tite sakpanta ko tuegbe de tite sakpanta ko ndo tuwe azotu enu itwele bio ana dudeji lo Jesus Christ nkoma on mauton na zewe ya ga lo bana dewe dovu ba kota eloma Jesus nkoma Itividi dada won a Sunday lo bona blo ana wa nu o Jesus nkoma ni mo o gba me sita gba ilo le me o ndegbe wa kuna jayo ludeji eji an do da pale bi kwero Jesus Christ nkoma alianu pipa me tonde we ayin lo bo da desu asin jaya asin ruya One mau sa nuebo sa wan nueo. We yande ana wuli jawe. Gadewe ayi to mau sialoma. Ana daba na kwa kwa. Jesus nkoma. Ba u gawe ba dadesu. To besi sama. Lobona yinuko. Twandi ndo. Alianu didalo komi lo mau sialoma. Dans le commentaire, je suis une flèche divine. Vous partagez à nos autres, vous abonnez à une chaîne Ora Santa Tonelo, on peut te un amour d'un rôle coton. Jésus Christ comme. Amen.